ngani indaba zomaskande ojabula indaba zomaskande ziyojabulisa Style ingoma lapho imshado ivele yabo hayi ukuthi mhlawumbe khona kusenkulumeni thola ukuthi Mpezi eMnyama uthatha ingoma yami waphikisa umyalezo wengoma yami wathi yena umshado yijele. Yabona bafowethu ngeke ngizingande kakhulu. Yabona indaba yokuthi athi umuntu noma uthi umuntu uyamfonela umuntu bese ayakurecorda. Kusuke sekwenze njani? Yini kusuke lo muntu unhloboni yomuntu loyo. Umfazi loyo. Ubufazi into ayenzayo futhi kufanele azazi ukuthi wonke umuntu owenza leyo nto leyo wenza nje ubufazi. Udodi. Yazi ungakubona amadoda impela uzubona insizwa ukuthi ayinsizwa ke lezi. Hey. Ubufazi yabo kungaganwa lokho kube kwenza izinto ezihambe kancane. Abanye abantu siyabathemba ubona umuntu sekuthinta nje akukhiphe ebutshitshini ungazi ukuthi kwenzekana kanjani. Uyakhuluma nomuntu awunake lutho akakutshela nawe uthi hey ngiyakurecorda usizokhiphela abantu ubufazi leyo nto leyo. Yenganini siyofela khona yenganini siyofela khona yenganini